babanje gutsindwa igitego muri uyu mukino ku munota wa 31 w'umukino igitego cy'umuvandimwe witwa Alvaro Odriozola mbere ko bajya kuruka Rashford akora akazi atsinda igitego Jules Koundé mu gice cya kabiri cy'umukino bakizanamo Lamine Yamal yatanze passe kuri Robert Lewandowski ku munota 59 w'umukino. Regan afite ikibazo kimwe kuri uyu mukino ndetse na Barca muri rusange ufashe isezo byibuze mu mikino irindwi bamaze gukina akenshi Barca mu mikino byibuze 3 cyangwa se 4 ibanzwe igitego ariko akenshi bikanarangira itsinze umukino. Ibi ngibi nk'umunyamakuru ukurikirana cyane bijyanye n'iyi mikino mu by'ukuri cyane kuri Barca ndetse na Hans Flick, kuki babanza kwinjira mu mukino batinze cyangwa se kuki babanza gutsindwa igitego mu mukino akenshi bikanangira bagutsinze? Ibi bintu babisobanura gute nk'umusesenguzi? Gutsindwa igitego hakiri kare cyangwa se gutsindwa mbere mbere yo kubyinjiramo mwunganire gato kuri iyo detaye. Ku manota 19 Barcelona ifite 9 muri yo yayakuye kuri match yari yabanje gutsindwa muri losing position ivuye inyuma igatsinda. Urakoze cyane. Kuri 19 ifite 9 muri yo na amanota yakoreye yatsinze ivuye ubwo n'imikino 3 inyuma. Yego. Mbo Barcelona mu by'ukuri nugerageza kwitegereza nuko muri iki gihe uburyo bwayo bw'imikinire butegeka ekipe zihanganye nayo kubanza kwitegura ko ariyo iri buze kudomina possession kwataka izamu kukwataka noneho yo bigasiga isa naho igice cyayo cy'inyuma mu by'ukuri irwana nacyo, ariko mu kurwana nacyo ikarwana nacyo isa nivuga iti turatakisha benshi, systeme yacu cyangwa uburyo bwacu bwo gukina buraza kuba buteye gutya. Ubundi filozofi y'umutoza Hans Flick we akubwira yuko ikintu cya mbere yubaka nicyo bita variety in attack. Agira amayeri menshi cyangwa se kuvangavanga uburyo ekipe ye ishobora kwataka izamu rya adversaire, mbese ntabwo ari uburyo bumwe busa. Aho arabwira abakinnyi ba Barca ngo iteka ryose muri ikintu cyo kugira icyo bita to recognize the opportunities and create chances yourselves. Ati mujye mugira kubona ko ahantu runaka nta muri guhererekanya harimo amahirwe kandi mugerageze kurema izo chance zatuma nyine mubona igitego mu bwanyu. Rero we arababwira ngo I will not let you relying on automated plays. Sinzi niwe kubyumva. Sinzigera na rimwe mbashyira mu kintu kimeze nkaho mukina musa n'abari kuri telecommande muri automated. Iyo akuyemo icyo kintu, iyo kigabanyije hari ibintu bibiri kizana. That's why you see Barcelona play always into pressure. Yego. Nicyo cyambere. Icyo banzu cyandike. Ngishiza hano rwose. Barcelona iteka kubera ko tactically umutoza ayiribera agashyira abakinnyi benshi mu kibuga cya opponent kugira ngo batake, kugira ngo bajye gucreate za chance yababwiraga, kugira ngo mumuvinge mwegera ahantu murema amashance, abashyiramo icyo kintu cyo kwataka bakagenda ibijyanye na tactique n'amayeri no guhagarara. Wowe urahagarara hano tujya kwataka uraburaha, wowe ugomba gusigara niba ukina gatandatu kugira ngo usigarane n'aba center back babiri mwe batatu inyuma baduteye contre attaque tutagira ibibazo bene uko nguko. Nabyo agira mukine mushyire igitutu adversaire mukire chance mujye kumutsinda. Ubundi gukina ufite icyo kintu cya into pressure niki, ubundi kipe nyinshi zikunda kureba umuntu
uri wenyine mu cyo twita free space zikamuha umupira umukinnyi utari marked noneho akaba ariwe bapasi yego udafashwe. Barca rero yo ntago ariho hantu itanga umupira. Barca kenshi ikunda gucisha umupira ahantu bigaragara ko bigoye ahubwo iyo iri gupasanya iyo ishaka gukora igikorwa kirema chance ntago ikora bya bindi uri kubona igerageza gukora ikintu kigoye kurusha ibindi. Yego nibyo Pedro akina, nibyo ujya ubona ba Frank bagerageza gukora. Uzareba ikipe nyinshi umukinnyi wa mupasi uri kubireba Bukayo bayiruka agira ati yime Bakayo mupasi ubireba Vinati ndayi ari ku ruhande ni wenyine ntago yegeranye n'umudefanseri uri Odegaard urahita umupasi nutayima urayipasa ku rundi ruhande wena niwe hari Madueke akimbiza abantu yerimena ngo agende ngo ahindure cross cyangwa se yinjira penetre atange ball nyuma box bongere babubake bashere baro kwindi couloir bahindure cross wenda batsinde cyangwa se bayigarure hasi muri penalty umuntu asunikiremo. Barca rero ikina ishaka ku breaking lines. Ibyo rero bituma ikipe ya Barcelona yisanga igomba gukora amakombinezo menshi kugira ngo ikore icyo bita breakthrough ibona aho yica. Iyo rero igiye gukora amakombinezo menshi yisanga n'abadefanseri bayo bagomba kuza gufatanya n'abamediateri kugira ngo babe benshi kugira ngo ibyo bitwita materiel cyangwa se ibyo binyampande buriya buryo bagenda bubaka bishoboke. Kuko niba ari batatu gusa hagati ntibyakunda birasaba ko bagiramo n'abamediateri n'abadefanseri baza kwongera kwa mediateri. Ibi bibaremeye ikintu cyo kutaba ikipe iri predictable byoroshye kuba wasoma iby'ikina izo variation nyine. Abadefanseri bazamutse bari muri mediane, Frank yagiye imbere, sinzi Pedro asabiye ku ruhande, Lamine Yamal ari ku ruhande, ariko icyo gihe yamaze kwiruka Rafinha yaje gukina na Lewandowski yagarutsemo hagati. Uri kwibona kuri yakuntu bavanga uburyo bwo guhinduranya imyanya cyane. Ibyo rero iyi kipe idashobora kudetekta tempo ya Barca ngo umenye ngo bari gukina kuri uyu muvuduko, bari kuza gutya, bari gusorera baro hano, bari kwiruka gutya, umuvuduko uraha, imbaraga ziraha, ibintu mbese je umukino nawe urapimwa nyine ugira ibipimo byawo. Umuvuduko uriho hari nawe match rero ukabona iroroshye iragenda gake. Barca rero ari unpredictable, rimwe irakina yiruka bijyanye n'igihari, ubundi irakina isa n'iyitonze. Donc biterwa nuko opponent ari kureponda, ariko reponda bijyanye nuko bari kukwatsaho umuriro. Sinzi niba uri kubyumva. Type of attack bagushyiraho nigena wowe uburyo ureponda mu kugena ukudefanda, ariko burumva igitekerezo cyawo ni to attack, kujyayo cyane, kuza cyane. Now ibi rero birema it carries a greater risk with the high chance of turnovers. Icyo nicyo cyambere. Turnover uri kubyumva? Kwamburwa imipira bagahita bakwirukankana bagutera contre attack. Kuko baza cyane abarimo chances zuko bakora amaturnover. Kwambura imipira Yego. ubundi turnover ni kwa kundi ikipe iri guhererekanya bakayambura umupira bakita bayataka bakita bayikorera igikorwa cyataka. Kativa Maxio Hans Flick arakubwira ngo uburyo managing izi risk ngo nzamura abadefanseri nkaza ngakora icyo bita line defense ngo ikibuga nkakigira gito ku buryo nawe nufata umupira urasanga abakinnyi bagiye gukora counter attack aho bagiye gucisha umupira nanjye mafite abakinnyi benshi ntibikibuga ari metero wenda ijana urugero 50 zikaba arizo ziri gukinirwamo ariho mu kibuga cyawe niho abakinnyi bawe bari naho n'abanjye bari. Bivuga ko nawe nuwunyaka habaye turnover urasanga abakinnyi banjye nanjye ari benshi aho ngaho nyine umupira umunyamburiye nanjye nahita kona pressing nshaka ukuntu mwisubiza we niko abibara. Aravuga ngo ni principe Pep yemerana ba Johan Cruyff ngo mu mupira ngo aha kudafata risk ngo wayifata kuko ngo nibyo byiza kuruta kutayifata. Mu yandi magambo it's better to take a risk kurenza kutayifata. Yego. No muri business niko numva babivuga ngo tarisi ibintu ngo tarisi nyine ngo ushore ngo ntacyo wabona ngo shora ngo bikunde cyangwa se byanga ariko washoye. Baravuga ati izo noti banzu zikureho kurubaho kuri banki ruzana urugura ibintu by'ibisoro rutereka hariya muri shike hamagara abakiriya uvuga ati muze
kuruta uko wabirambikaho ukaba ati ukagira ubwoba. noti zanjye ndazifite ndazireba sinkoraho ntumbwire ukadepa gusa aho rero na Barca niko ibyemera tugende tujye kugishaka let's put the pressure there tubatake dushyiremo ingufu kuko barakubwira ngo it's better ko kwihangana tukagerageza kwataka adversaire kuruta uko twabyihorera kuko adversaire umwihoreye bya ending up n'ubundi utamutsinze n'abatagutsinze none ikibazo kikaba ngo ese ngewe ko nari kujya gufata risk we yiteguye kuzifata ko ntinya kazi kandi yo possessinga yego umva rero ikintu giteza ibibazo muri icyo gihe bamaze kubikora iyi kipe ya FC Barcelona yisanga bimeze gutya yisanga onda yanjye yari igiye yego yaje amanya mukandagira yisanga rero kubera uko kuntu nyine iri kurwana no gukora icyo bita regaining possession mu buryo buri quick nyuma ya turnover kuko yibuka abadefenseri bazamutse iriko bate wibuka nta offside bibamo iyo umuntu aturutse mu kibuga cyacu icyo kintu rukiza ndakizi yego iyo duhagaze mu murongo w'abanyamikibuga kabiri nta muntu arera mu kibuga cye ntabwo bibaho nkabariho mpagaze ndi mu kibuga cyacu muri kutwataka muri Barca ndi imbere y'umurongo w'abanyamikibuga kabiri bakampasa baro bajuka mu kibuga cya Barca nurutse ku murongo w'abanyamikibuga kabiri ntabwo muri offside harandi yagiteye Arsenal yego harandi yaragitsinze rwose aturutse mu kibuga cya Man City baro bajuka mu kibuga cya Arsenal rukarabasiga bakoze yana defense kagenda akabatsinda Barca rero icyo kintu mu ijambo rigufi nsoza nta gutindiye yego bagira ikibazo cya tactically uburyo binjira mu kibuga uburyo bataka bagenda bose bakagenda ari benshi bakaba bavuga bati ni utwaka natwe turadufite abakinnyi benshi bite turwana no kurigaininga possession aho ngaho nyirizina mu kibuga cyabo iyo igize ibyago rero iyo baro opponent akayipapura ntibakora icyo bita to regain the possession ahita yisanga yagiye ku izamu ibitego byinshi Barca itsindwa majorite counter ni ibitego by'ama counter attack yego ibindi bitego Barca ishobora gutsindwa n'ama set pieces ariko gupfa kuba kukaza gutsinda Barca uturutse mu kibuga cyawe bakunda ubutangiranye umupira ku izamu ryawe kwa gardien wawe ukayitangira ukayisohora uburyo ba pressing ukabinjirana ukagera mu kibuga cyabo kagitsinda biba gake ibitego byinshi Barca itsindwa iba yaje kukwataka kayipapura kayifata wayipapura ukabasubira nayo batari regurupa neza ukagenda ukakibatsinda cyangwa se bakaba bakoze nk'ikosa nkuko nyine urayizamukanye ariko mu kintu ya Barca agakurikira agakora ikosa cyangwa se garde agasavinga akavamo nka kona set pieces zene ntibayidefande neza bagatsindwa yego naho igisubizo kiraho urakoze cyane mu by'ukuri mu magambo make ariko asobanura byose mu by'ukuri ku kibazo nakubajije igitego cy'ijana n'ikijana na rimwe kuri Montjuic kuri FC Barcelona igitego cy'ijana cyari cya Jules Koundé igitego cy'ijana na rimwe kibi cya Robert Lewandowski kuri pasi Lamine Yamal igitego cy'ijana n'ikijana na rimwe kuri Montjuic kuri FC Barca muri rusange ariko bikaba ibitego 6,600 muri La Liga kuri FC Barcelona ya kabiri mu mateka kuko iya mbere maze gutsinda byinshi muri La Liga ni Real Madrid ibitego 6,577 ariko kuri Montjuic muri rusange Robert Lewandowski amaze kwatsindira ibitego 24 imbere ya Rafinha uhafite ibitego 15 kuri Montjuic hanyuma mu rusange witwa Robert Lewandowski yatsindaga igitego cy'ijana na gatanu muri FC Barcelona anganya n'umuvandimwe Evaristo ndetse na Zardua anganya na Neymar Junior Santos ibitego 105 akaba mu bakinnyi 20 bamaze gutsindira Barcelona ibitego byinshi arabura ibitego 24 byonyine kugira ngo ajye mu bakinnyi 10 amaze gutsindira Barcelona ibitego byinshi muri rusange. Barca imikino 7 insinzi 6 banganyije umukino umwe ntibaratsindwa ibitego 21 bazigamye nako batsindwa 5 bazigama 16 n'abambere n'amanota 19. Match kurikira barakira Paris Saint-Germain ku muso kwa gatatu live hano kuri Magic FM match y'umusifuzi Michael Oliver hanyuma ku muso w'ejo Kailati Ahmati na Madrid ni match y'umusifuzi witwa Marco Guida
ni ubwa mbere agiye gusifura match irimo ikipe yitwa Real Madrid. Iyi match nayo hano 5-5 ku munsi Yeah. w'ejo. Information gato muri Barca gato ni ukwishimira igaruka rya Lamine Yamal wagarutse Yego. atanga assist igitego cyiza cya Lewandowski cya kabiri. Wow. Ikindi cyo kwishimira cyane kigiye no kumufasha kuri Paris Saint-Germain ni Rashford uri muri form yongeye ku assistinga nanone yongera gushimangira ko ahagaze neza. Ubona yuko vraiment hari ibisubizo ari kubahereza muri kote offensif. uruhare rw'ibitego 5 mu marushanwa yose. Yeah. Ibitego 2 assist 3. Wow. akoze kandi abikoze nyuma ya international break. Urumva ubwo ni nko muri game nke eshatu cyangwa Nge nyanariza Barca ifite abazamu sava basunika kuri kabiri nta kibazo mpabona. Gilles akenshi aba ari fit niyo atari fit uyu mwana Eric yahakina Eric Garcia cyane. kuri gatatu Barde nuko akunda kuvunika Yanagarutse, ariko Gerard Martin yagarutse. nawe yagarutse si bibi. Umutima wa defense usangamo Araujo ku Barca, Christensen ndetse na Eric Garcia mu gihe hariyo kamyite naho niho abarirwa ariho yakoresha akenshi yego niho hantu mbonamo kubura umurida gusa. Nkoresha iryo jambo umurida, umukinnyi mukuru, le grand patron generale wa defense nyine. Wa mukinnyi ukora match, wa muntu uyobora abandi, wa mukinnyi mukuru ahisa ni hafite akabazo. Recuperation Barcelona ni ikeneye gukoresha ibigufu, ibyo twarabyize twisomo rya Busquets. Frenkie de Jong yari kumwe n'umuhungu Pedri ari ku 8 bafite nimero 10 muzima, baba bafite amabusyo menshi, baba bafite ba Firmino Lopez nubwo kavunitse, baba bafite ba Olmo baragerageza bashobora no kwa deploying Rafinha. Nimero 10 zitari ku rwego rwa Sisi na Witi, niyo mpamvu bazirotatinga cyane, ariko kandi zitari nambi cyane kuko ni crisis iri Burayi, nta makipe make y'abafite bibitangaza bari ku rwego rw'isi na Manchester murakinga muri iki gihe. Si nyinshi zibafite rwose. Chelsea ramufite Gokole Pama, yo Manira ramufite nubwo bamukoresha ku 8 Bruno, ariko Real Aridara cyakura sikabi ariko karacyakura. Arsenal Ode ategada ariko ni bisanzwe nabisi gitangaza mu bitangaza bene ibyo nabo bafite abo bajyana nkaho nabandi bafite ni bisanzwe biraho ni nk'abandi bose. Okay. Imanda ariko umuriro wo kotera kure. Rafinha, Rashford na nuzarega bahamuhengeka yahakina uyu Ferran Torres bakajya rutayizamu ngiye mfata ko nubwo akuze he's among the best kwisi rwose mbisubiramo ko nje purmo mvuga abataka gutya abari current ngenda gupangira batanu ko mbemera aba hari bakina uyu munsi wa none. Mbappe mware mu strike kuko ni hari gukina. Mbappe mushyiremo rwose. Ngiye kumbwira rutayizamu wa mbere kuri ubu ntinya ni Kylian. Uwa kabiri namugira Harry Edward Kane. Uwa gatatu namugira rutahizamu w'ikipe ya Atletico Madrid Julian Alvarez. Uwa kane Man City nyamuneka nani nkoze cyane wagiye cya Haaland urimo urasimbuka ni gatatirari ko nibazaga Lewandowski nabuze mpanka wa gatanu nani bagiye ikinyamaswa ndahera ndasubira inyuma urimo urasimbuka cyane rimwe Mbappe ariko simvayo kabiri nemera Kane buretse gatatu nicyo ngicyo cya Haaland koko kane ni ahubwo namushyira umuhungu wanjye Alvarez gatanu rero Wando nabwo nuko akuze atakiri muri za mbaraga ze zanyazo ntabwo namukora muri squad. Aho rero niba kiri muri top 5 nubundi ntago barwaye cyane bafite rutayizamu nyine uri muri za level z'abataka beza nyine wakwizera ku magara rendezvous hameze neza yaruhutse neza nta kibazo afite. So Barca rero ni ikipe yo gutinya umwaka La Liga yo ko mbona Real yanjye niyo gukubitwa Barca ibikombe izongera iheke La Liga barayitwara nakubeshye Barca nta kintu cyayimara kiri mu gitondo kuri journée ya 8 irandusha kuri ziramvune mfite none nkwe Valverde muri Mediane ngiye gushyiramo akamavinga nire ya Mosoyi abahungu babiri babirabura bahuriyemo noneho hagati bari supu kugira ngo Barcelona ntirwaje ifitemo utubazo tw'imvune ariko ifite aka effective cyeretse igize imvune zikomeye ko Barca imeze neza kurusha Real pe Barca imeze neza tutaza mu Champions League ni ngenda ifata nk'umukandida uri serious none uyu mwaka Barca cyane kurusha ahubwo n'undi wari we wese none ubu this season yingiye ikipe yonyine mbona yabahagarara imbere iri mu Bwongereza yitwa Liverpool
Man City iracyarimo kubaka utuntu sindayibona neza. Arsenal bura hari ikintu ibura abantu batajya babona. Arsenal ibura abantu b'abagabo badecide ibintu. Arsenal ni lo collectif. Ariko buriya uzareba na Paris Saint-Germain ijya gukora ibintu. Dembele yari distance asohoka mu gikundi. Kenshi babyita muri peloto. Aragenda aritarura ajya hirya atangira gukora ibintu nyine bya Ballon d'Or. Ibyo bintu bubikeneye abo bakinnyi. Abo rero muri Liverpool nka Saramba mbizi yuko when it matters most ashobora kugushwanyaguza muri amajoro mu kwezi kwa 4. Kikagukeba nk'ibitego nka 3. Arsenal ibingi byo gutsinda udutego tw'umutwe mu minota 89. Iyo lo collective mu Champions League ikeneye ama individual Champions League niko yubatse. Champions League ikenera umukino ugomba gukora ibitego 10 iyo season niba ari yawe. Burya nicyo cyasunitse Barca niyo mpamvu Rafinha yarayijyanye. Burya niko byagendaga Real Madrid ugasanga Cristiano yahetse. Umwaka mwiza wa Barca yahetse Kylian. Niyo mpamvu ubona Dembele. Haaland yari yarabaye ikinyamanswa. Arsenal kuri Gekores wayo na Buka y'ugenda turuka mu mpande. Zone yayo y'imbere ubona ari na bugufi. Ukunumba munatana ati ni na mugufi. Nago na Arsenal bura nago nyifata nkitinyitse imbere ya Barca cyane. Liverpool tactically nabaga bifite. Barca Bayern hari wa muntu bari akanare yari yazi imbere ya Arsenal ahubwo kuri kane. Ariko Real na Man City Real ifite abo bakinnyi uvuze Arsenal ibura ariko yo tactically Real irarwaye tactically ariko ifite abo bakinnyi Real ifite linye y'imbere yigeze kubivuga Zidane. Real isa n'ifite imodoka ya Chevrolet bya imodoka by'abanyamerika byiza binini kabisa ariko akamoteri akamoteri kari hasi. Ariko imodoka tazamuka rero byiborere mwana Real Madrid irarwaye. Tuzabigana muri iyi minsi tuzagira umwanya wabyo ariko muri Champions League kuko ku munsi w'ejo hari n'ama match. Iki kintu nkibahayemo umukoro muzakigenzura. Arsenal izajya igira gustragolinga kuko irwana n'amakipe afite qualité uzistrago ahantu ziva. Arsenal ibintu ijya gukora ni ibintu bisa naho bimwe navugaga biri automated. Ni ibintu bimeze nk'ibipanze, ni ibintu bimeze nk'ibyubatse mu bwonko bw'abakinnyi bituruka mu bwonko bw'umutoza. Less creativity irimo sinzi niba abantu bayibona idafite ba abantu ku giti cyabo. Buriya impamvu ubona mvuga ngo sinayitinya cyane nuko n'ahantu ibintu abandi babyubakira muri midfield ifitemo abakinnyi beza bakora icyo cya ball orientation bapasa neza ariko less creativity. Odegaard Eze n'abakinnyi beza ku rwego rwa Premier League ariko when it comes muri iki gihe hatangiye gucurwa ibyo bita bya bintu by'uburozi byo kwica muri za Champions League ba PD bari kuvanga ibintu. Man Champions League imeze nk'umunsi wo ku cyumweru. Ibyo nuko umunsi wo ku cyumweru ubyuka umuhanda utuje abantu ari bake nabo muhukabona barasa neza banitonze. Ku cyumweru n'abasinzi sinjya mbabona. Mbona wangu dusuri duhiri muri quartier. Sinzi ikintu cyo cyabaye. Niko Champions League igira ikirere cyayo cyitwikira ibituje isaba abantu bafite ubwonko. Ibintu by'amarige biba birimo desordre ko mwamu cyane abantu murusha. Musanzwe Champions League bro ukubitana na champion muri Turiki, champion muri Croatie, muri Ecosse barakurasa. Champion muri Ecosse, champion kaba gafite confidence karamaza abantu wabo kagafite mutweremo. Uzo bintu muzakoreye abantu kaba kamenyeranye ko gakipe kiriyumva niyo mpamvu kaba karabaga champion. Kagwa challenge iremereye. Ibyo rero ni iki kibirangiza ni utangiye kubona individual quality igaragara kurusha lo collective. Niyo mpamvu Champions League uzabirebe majority y'amakipe yitwara. Cristiano ni Messi bitangaza. Ni Haaland individual nyine akaba ari umuntu distinct. So si hame ku mupira science exact ariko Arsenal nagira nk'iyakane muzoma mahiro. Okay, tuzaganira kuri iyi mikino muri iki cyumweru kugeza ku wa gatanu byanze bikunze. Ariko information muri Barca Marc Bernal yongeye amasezerano kuri uyu wa mbere. Aracyafite indi myaka 4 muri FC Barcelona 2029 niho niko cyerekeza afite cyane ko ubwo yongeyeho indi myaka 2029 icyo gihe azageza agikirira FC Barcelona. Marc Bernal kuri Bernard ni umusore Barcelona yifuza guhereza amasezerano acyuzuza imyaka 18 kuko amakipe menshi amaze igihe bari abana bayo ishaka amakipe ashaka kubatwara umvise na ba Casado. Niyo mpamvu
uwitekereza ko ari muri proje yayo imyaka myinshi ari kugeza 18 bamuhereza kontra. So uyu nawe Bernard yaramaze kuyuzuza, bahise bamuhereza kontra, bamuhereza indi myaka 4, bamuhereza n'igiciro cya $500,000. $500,000. Ni umusore wakinnye umaze gukina match 5 gusa muri equipe nkuru. Umwaka ushize yakinnye match 3 zitangira zibanza za championnat, azibanzamo cyane ko muri match 5 abanjemo match 3 ahita avunika. Yagize imvune mbi cyane ya anterior crucial ligament yo mwivi. Yanze umwaka wose. Aragenda aravunika sezo yose. Yagarutse ejo bundi, kuva agarutse amaze gukina iminota 10 gusa. Muri iyo minota 10 yatanzemo assist ivamo igitego. Baribuka ejo bundi agaruka Marc Bernard yahise atanga umupira uvamo igitego. So yagarutse, ni byiza kuri FC Barcelona ko bamuhaye amasezerano n'igihe kirekire kuko no mukaseri Hans Flick afite icyizere gihagije ko mu myaka iri imbere azuri umuntu uzafasha Barcelona gutera imbere hagati mu kibuga. Ni umusore ufite impano, ariko ni umusore muri iki gihe Hans Flick ashaka kongera kugarura gake gake atamwihutisha gake gake, kuko ba Casado barahari, ba Diong barahari, ba Pedri barahari. Bernard no kugenda muzanamo gake gake Barcelona ikikoze ni ukumuhereza amasezerano kugira ngo namara no kugaruka neza batazisanga umukinnyi yari aho ngaho nta masezerano meza afatika afite. Umutima waramaze kugenda bumvikana 2029 imyaka 4 arayifite muri FC Barcelona. Marc Bernard uvuze neza ko ari $500,000 z'amayero za release clause. Reka 45 hari match zishyika kuri 2 ziri bube ariko izindi zikaza kumena ku isaha 3. Yego reka duce muri match zihari uyu munsi. Ni umunsi wa kabiri w'iyi mikino ya UEFA Champions League. Baracyari mu byo bita League stages cyangwa se bya bintu byasimbuye amatsinda ya UEFA Champions League. Amakipe 36, buri kipe ikaba ifite amakipe 8 igomba gukina nayo, 4 mu rugo hanyuma andi 4 ikayasura. Ku isa 12 n'iminota 45 nibwo umukino wa mbere uza kuza gukinwa. Ukaza gukinwa bita Gewis Stadium, akaba ari stade y'ikipe ya Atalanta. Iyi Atalanta rero iraza kwakira ikipe ya Club Brugge mu gihugu cy'Ububirigi. Hanyuma kandi kuri isaha hari umukino ukomeye cyane tuza kurambura mu kanya gato. Ikipe ya Kairat Almaty, ikipe yo mu cyiciro cya mbere muri Kazakhstan, iri gukina bwa mbere imikino y'amatsinda ya Champions League. Ku kibuga cyabo rero cyitwa Almaty Central Stadium baraza kwakira ikipe ya Real Madrid. Ni ibiro bikomeye cyane muri iki gihugu cya Kazakhstan kwakira ikigo nka Real Madrid gifite UEFA Champions League nyinshi kurusha ni makipe yose. N'umukino tuganiraho gato mu kanya. Hanyuma kandi ku isa 3 haramanuka imikino myinshi. Ikipe ya Atletico Madrid kuri Civitas Metropolitana irakira ikipe ya Eintracht Frankfurt mu gihugu cy'Ubudage. Hanyuma kandi Bodo Glimt irakira ikipe ya Tottenham Hotspur 3. Chelsea irakira ikipe ya Benfica, mu gihe Galatasaray yo muri Turkiya iza kwakira ikipe ya Liverpool. Inter de Milan 3 irakira ikipe ya Slavia Prague yo mu gihugu cya Czech Republic. Mu gihe kandi Marseille ku isa 3 kuri stade yayo Stade Orange Velodrome baza kwakira ikipe ya Ajax yo mu gihugu cy'Ubuholandi. Hanyuma kandi ikipe ya Pafos iraza kwakira ikipe ya Bayern Munich, barakinaho bita Alpha Mega Stadium, akaba ari stade y'ikipe ya Pafos mu gihugu cy'Ubugereki. Nepo benshi bati hari ibyo kwitega kuri iyi journée ya Champions League. Nk'amakipe yatakaje muri championnat zabo ngo ashobora kuza afite umujinya w'umuranduranzuzi kugira ngo yongereze isubizo icyubahiro. Ntabwo byo byabura wenda unahereye kuri iyi match y'ikipe ya Real Madrid iza gukinamo n'ikipe ya Kairat. Kairat ni ekipe yo muri Kazakhstan, iri ku mwanya wa kabiri muri championnat nyuma y'ikipe ya Astana. Astana niyo ekipe yari izwi cyane hariya mu marushanwa y'I Burayi mu bigendanye no gusogera igihugu cya Kazakhstan. Bafite rutahizamu witwa Artur, ni umwe mu bakinnyi bagenderwaho, yari afite ibitego 19 muri championnat. Ni umwe mu bavuga bati nanjye nakwigaragaza gutsinda igitego kuri Real Madrid byamfasha no gutsinda match, nicyo iwe baba banareba barano kwinjiza igitego mu izamu rya Real Madrid biba ari byiza. Ku ikipe ya Real Madrid twabigarutseho nyuma yo kunyagirwa ibitego 5 n'ikipe ya Atletico Madrid muri championnat. Wari umukino wa mbere batakaje muri championnat, ariko niyo match ikomeye bari bakinnye. Twagiye tubona bigaruko tuvuga tuti mbere yo gukina Derby Madrid bari bataratakaza match ni imwe, ariko bajya gukinira match twaravugaga tuti nanone ni test ya nyayiremereye ku mutoza Xabi Alonso kuri Perez kumenya ekipe ye uburyo yayubatse, cyane cyane byiganjemo kuzana aba defenseurs. Nabwo bana ko
bituzuye kuko hari abakinnyi ubona ukavuga ati se David Alaba ko ari umukinnyi avuga ko yakize arihe, kutaboneka k'uwitwa Antonio Rudiger wagize ikibazo cya hamstring nabyo bikaba ibibazo bikomeye cyane, ndetse Del Militao nawe afitemo ikibazo k'akavune. Trent yaravunitse, Carvajal nawe sibye kuba yaranavunitse yari suspend ntiyari gukina. Murabyibuka ubushize yabonye ikarita itukura bakina na Olympique de Marseille kuri Stade Orange Velodrome. Ikipe ya Real Madrid rero byitezwe ko Thibaut Courtois aza kuza kuba ari mwiza. ubwo Rudiger nawe umushyire mu bakinnyi badahari Nta namuvuzemo ko nawe afite ikibazo cya hamstring. Thibaut Courtois ari mwiza. Uyu mwana Raúl Asensio nubwo muri Axe abasa nk'abamutakarije icyizere kubera amakosa yagiye akora, ariko uyu mwana n'ubundi amaze iminsi ari gukoreshwa kuri kabiri. Murabyibuka ko Carvajal imbere yo kazanwa kuri Derby Madrid match ya championnat yari yakinwe na Asensio ubushize, rero aramusubiza kuri kabiri. Iyi si match ikomeye ku buryo yamunanira. Dini Hussein aramushyira muri Axe ndetse na Alvaro Carreras akunda gufasha muri Axe cyane. Fran Garcia rero itajya kuri gatatu. Mediane bayiteretsemo Federico Valverde, Aurelien Tchouameni ndetse na Arda Güler. Franco Mastantuono bamusubiza ku ruhande rumwe kuri 7-11 Vinicius Junior batakisha Kylian Mbappé. Real Madrid yatsinze match ya mbere bakina n'ikipe ya Marseille irifuza no gutsinda ikomeye cyane, icyo gihe banayitsinda ari abakinnyi 10. Real Madrid hari isomo babonye kuva imikino ikinwa gutya muri iyi group stage, ariko muri iyi phase imeze itya. Murabyibuka ko ubushize Real Madrid ari mu equipe yasufuye aca muri match de barrage, binanayigora cyane, byanatumye ikoresha imbaraga muri izi match za nyuma za sezishize muri Champions League muri group phase. Icyo gihe banyuze no muri barrage bibasaba imbaraga, murabyibuka, bituma bagera imbere barasitara nibagera kure. Real Madrid iravuga ati hamwe mo twagiye dukora amakosa, hari match batakazaga nk'izi bitabaga biri ngombwa. Wana ko gutsinda Marseille muri situation yari abakinnyi 10 barayifuza gutsinda Kairat. None areba neza Real Madrid nibwo izahita yinjira muri match zigize zite nini. Barashaka gutsinda iyi match rero bakonvenka, banatsinda ibitego byinshi, bakaniyunga n'abafana. Iki kintu gusa nabonyemo ikintu gikomeye cyane ku ikipe ya Real Madrid bisa nkaho bizanagorana. Turavuga kuri iki kintu cyo kuvuga ngo Mbappé aratsinda, Vini yagarutse mu bihe bye byiza, Arda Güler ari kwactinga nka playmaker kandi akabikora neza, ariko urabona ko ikipe ya Real Madrid mu buryo bwo gutangiza umukino cyane cyane bageze mu gice cya mediane ni ibintu bibagora. Barabobrije yo kunyuza imipira mu mpande, bahura na equipe ifite block nziza cyane mu bafullback bikabagora cyane. Urumva ntabwo ikipe ari balance kubera ko utangiza umupira uvuga bihera muri iyi defense. Wenda umuzamu Courtois urawufashe awupashe nimero 3 nka Carreras cyangwa se awukinyira nimero 2 bafite bashaka kuza kubakinisha Asensio, ariko se Asensio afite ubwo bushobozi. Ikintu cya mbere cyo araza kuba hengetse kuri kabiri cyane, agiye no kwakina igihe kirekire kuko yaba Carvajal ndetse na Trent baravunitse uje kwakira. Afite ubwo bushobozi bwo kuza gufata baro akayitangiza neza, ubundi asanzwe ari umu center back. Ariko nabano na ba Dean Huijsen urumva kuri experience avuye muri Bournemouth agiye mu kipe nka Real Madrid, harimo iyo pressure kuza kuvuga ngo niwe bagiye kugenderaho nk'umu central defense. No muri Bournemouth ataragendeho kubera ko nawe kigera kiri muto biragoye cyane. Hanyuma urareba nyine ukabona igice cy'ubusatirizi cya Real Madrid kimeze neza pe, kirimo ba Mbappé, ba Vini baraje, ba Mastantuono, Arda Güler bimeze neza. Ariko wakegera nyuma gato kwa ba Tchouameni usubiza muri defense bitangira kuri bibazo, kuko nayo munabyibuka Tchouameni ni umukinnyi umutoza Alonso Carlo Ancelotti ndabyibuka ajya kugenda yari yarasabye Real Madrid cyagiye atarafata umwanzuro ko agenda, yari yarasabye Real Madrid ko yamushakira umukase undi mu nimero 6 bareberaga kuri Rodri. Murabyibuka Cascante wa Man City byaravuzwe, nyuma batinda kuri Zubimendi, biri no mu bintu byatindije diri ikipe ya Arsenal kuri Zubimendi kuko baravugaga bati nyuma ya Rodrigo wanavunitse batizeye wenda ko azagaruka kuri ya level yaba ikipe y'igihugu Espagne La Roya ndetse n'umupira wa Espagne, undi mukaseri bizereramo ni Zubimendi. Icyo gihe bari baratangiye n'ibiganiro bivuga ko Ancelotti yari yaramuganirije ku giti cye kugira ngo arebe ko yazamuzana, harimo option yo kuvuga ati Tchouameni twamugumana mu gihe tutazana undi mukinnyi ukina muri Axe, wenda akaba yafatanya n'aba ba Rudiger n'aba Dean Hussein tugashaka umukaseri. Baguma kuri icyo kintu. Ubona ko imikinire ya Real Madrid yoburije witwa Fede Valverde gukina neza aringaniye na Tchouameni nk'umumirere kipirateri bakina ari babiri. Niyo munabyibuka kuri cya gihe cya Casemiro, Toni Kroos na Luka Modric nacyo kina Ancelotti yababonagamo, yari Casemiro wakasa ariko yanasohora umupira, afite n'ubwo bwenge nk'umunya Brazil, bikorohera Toni Kroos
na Luka Modric kuba begereye igice gisatira Nuvuga nubone ngo- harimo ikinyuranyo hagati ya mediane na attack. ni ukuvuga ngo iyo Real Madrid yagowe no kuza gusimbuza iriya tiriyo yari irimo Casemiro kuko ubu Alonso aba oblige yuko buri gihe akenshi akinisha aba holding midfielder babiri mu gihe ahubwo kiriya gihe ku gihe cya Toni Kroos aba playmaker babo babaga babaye babiri. Toni Kroos iringaniye na Luka. So ni ukuvuga ngo Toni Kroos yashoboraga kwanima system ndetse no kubaka akajya muri game build up y'igitego Luka Modric atigeze akora ku mupira cyangwa se yaba Toni Kroos kwa kundi bafunguraga ikibuga akaba yagiye kwa n'ibumoso kugira ngo akurure mediane ya adversaire ise naho itandaraje hagati yabonekemo icyo kiraro kiza gucamo imipira muri bukana true pass nkaya pass igeze gwa Vini. Exactly. Yeah. So nuvuga ngo ibyo byatumaga niba Toni Kroos yashoboraga gukurura akajya ku ruhande kugira ngo atware adversaire umwe wo hagati urwo rukuta baze kuza kurusenya. Luka Modric ugasanga agize ubwo bwisanzure ndetse n'ubwo bw'inyagamburiro. Real Madrid yakinaga wasangaga irempoza adversaire kuko abaga ifite aba playmaker kabiri. Mu gihe kuri ubu ngubu icyambere uko Nepa yavugaga Federico Valverde buri gihe isanga yaje gukora amakuvertire kuko witwa Chouameni agira ikintu cyitwa guhagarara nabi mu kibuga cyangwa se indiscipline tactique nk'umukinnyi wakabaye ubari do defensive wakabaye ukingiriza defense ibitero biza kwigeraho Chouameni ahagarara nabi uko guhagarara nabi kwiwe bisaba ko wa mukino ukina hagati wa wundi wakabaye uza gutanga imbaraga cyane mu busatirizi wandi kuvuga Federico Valverde igihe kinini agikina ari muri secteur defensive cyangwa se uburyo bwo kuza gushaka umupira iyo rero wagize abo bakinnyi babiri bigiye basa naho bari gukinira inyuma niho wandi uza gusanga hakitsemo ubusatirizi no hagati babuze icyo kiraro kiza kuza guza umupira kuko Arida Guler urimo wakitinga nk'umuplaymaker ni umusore ukiri muto nawe ugeze sezo ya mbere kugira ngo afatishe cyangwa se igaragaze mu gihe Jude Bellingham yaragize ikibazo cy'imvura ataragaruka ibwo uwo muntu uza kurinkinga cyangwa se uza guhuza ubusatirizi yari yarabuze niba rero ufite mediane irimo umukinnyi utizewe uza gutuma uza kugira aba defense abemerere récupérateur cyangwa se abakinnyi kiri hagati baza gushaka umupira uvuga ngo ubwo ikipe ya Real Madrid irasa n'ikiriri wayo cyane niba ukiriri wanyu rero ukabona unafitemo defense twaherewe ifite icyo kibazo kuko defense kuva Real Madrid yatangira ntaragira abakinnyi bavuga ngo nfite duo abakinnyi babiri mutima defense mvuga ngo ngiye kuzabakina bagendera kuko barahindagurika Rudiger yaraje Dermetao araza Dino Jensen arakina Asensio rimwe arakoreshwa ubu yabaye oblige ko afata Carreras wari waramaze gufatisha neza kuri numero 3 amuzana mutima ugiye gukina match ya kabiri muri Axe so nuvuga ngo iyo nabwo ufashe uwo mukinnyi rero nubwo umupira w'amaguru ugezweho babakinnyi bakina ku mpande akenshi ari ukuntu bakoresha mutima defense ariko baza gusohora imipira bakaza gutanga umusaruro ariko icyo kintu cyo kuba ufite iyo defense itizewe idatanga sécurité bituma noneho naya mediane idatanga sécurité Real Madrid iza kuba expose kuri no kipe rero bajya gukina Kairat ni ikipe ikina ama jeu rapide cyangwa se imipira yihuta n'ama counter attack imipira miremire iyo kipe yikina gutyo ukaba ufite defense itize ndetse na mediane ifitemo ibyo bibazo cyo kutagira stabilité ndetse no kuza kugumana umupira igihe kinini ikipe ikina ama counter attack uratakaza kubera ko ikoresha pressing mu gushaka umupira n'imipira miremire ibyo rero defense y'ikipe ya Real Madrid uno munsi ushobora kuza kuba expose kuko ikipe ya Kairat no mu rugo mu marushanwa ya Champions League no mwaka imikino ine bakiniye mu rugo nta numwe bigeze batsindwa mu mikino 15 bamaze gukinira mu rugo nashyiramo na championnat imikino ibiri bamaze gutaza urumva ko uno munsi Real Madrid hari icyo gitutu cyo kongera kugarura icyo cyubero nyuma yo gutsindwa Atletico Madrid Real Madrid isuzuguwe ariko nanone uwitwa Alonso navuga ko abantu bose baramuteza bambwira ati kuva utarakina match ikomeye ntituramenye nimba koko Real Madrid ari ikipe nziza kuko yaragize intangiriro nziza za championnat uno munsi uwitwa Alonso araza ko arimo arasaragurira cyane nicyo kintu cyo kuba atarabona mediane ituma defense ya security urakoze cyane nyanga imikino rero niyo ngiyo ihari muri Champions League indi zaba ku munsi w'ejo tuzagira igihe cyo kwisesengura dusengwa ni yaraye ibaye ari kandi match ya Chelsea na Benfica muri nyaraba yahuye na Chelsea ikomejwe cyane na muri yahozemo nta kindi jambaye windi bindi tuzabigaruka gusa Chelsea nka Chelsea na Benfica bose baratsinzwe Chelsea yatsinzwe na Bayern hanyuma Benfica batsindwa na Karabag bari mu rugo match babashe cyane Karabag yo mu gihugu cya Azerbaijan ikindi kintu gikomeye kuri Chelsea sibye kubura umusaruro mwiza kuko nibaheruka kwitwara neza urabyibuka sibye no gutsindwa muri Champions League na championnat baratakaje ejo ndi yatsinda Lincoln ikipe abantu bavugaga bati akabaye inyagirwa Chelsea itsinda Hamana ituruka inyuma yishyura hari ikintu kimwe navuga ku ikipe ya Chelsea kinakomeye umutoza agomba kurebaho iki kibazo cy'amarushi kuko muri match 3 ziheruka
bafitemo match ebyiri babonyemo ikarita zitukura urumva rero ni ikintu cyo kwitondera kuri Mourinho n'iyi ekipe ye ya Benfica abasore biyihuta abanyaruka bishobora kuba ikibazo ku ikipe ya Chelsea. Wakoze cyane ubwo Champions League rero nukuntu uyu munsi nejo kuwa gatatu kuri Magic FM barayumva imikino yose ya cyane ya match ya Galatasaray Liverpool, match ya Chelsea Benfica ubwo na match ibanza ya Real Madrid na Cagliari.